Limno ke Barcelona, pat kurjing job ke Atletico Madrid, pat rak ke Senegal ke trofi ke Baar, jeng ke Afrika Cup. Menemen mit. Ngai ke play pipa rak ke bersutan page dengan ke channel sebaban share, like, subscribe, baca hai terus jo. Hak jing lekai jong ke La Liga, ke Atletico Madrid klayo kurjing job da sigol. Persia ke Deportivo Alaves, jika ke sigol la tem da Ustarlot, hak minit ke bosapu pra. Badlimno ke Barcelona, hakmat ke Real Sociedad da arla sigol. Hakane ke jinglekai ke Real Sociedad klatap sigol hak kelas step balatep da uoyar sabal hak minit ke balai popra. Habawan ban peteng ke jinglekai ke Barcelona klap pendek kaca minit ke banyau pro da Rashford ritang si minit ke Real Sociedad kleyo kurjing job da gol jong Ugudes hak minit ke banyau puwe. Berkini ke gol kelane hadu bakut kicing kai. Pada bapai kicing kai final jong Afrika Cup. Ke Morocco percaya ke Senegal. Ke Senegal kelara ek trofi jong Afrika Cup. Namarta kicing job da si gol percaya ke Morocco. Kumta ke Senegal keliora Arsenal ter. Jika ke trofi jong Afrika Cup. Namar haus nam arjar puwe arjar puar. Padbut samta usnam arjar usan arjar pondro. Hakan lagi jing lekai kalong ke balak kluit bah. Namar tagi jing yok penalti ke Morocco. Hakan minit ke bakandai plus pra. Ki player jeng ke Senegal kelas sedang ban mi no namadan. Drake lawan pai biang. Bati kene ke penalti Syuda Ibrahim Dias. Lapen le no no namar ugol jeng ke Senegal. Mendy plus step no kene ke penalti. Kum talara no cek extra time. Remarson sedang ngejing lekai jok extra time. Ke Senegal kloyo tep si gol da upup goye. Haga minit ke bakandai pusau. Perkene ke gol klane adu bakut jong ke jing lekai jong ke extra time. Ki player ki balayo kuri ke best award. Kum best player layo kur da Sadio Mane. Bate ke best fair play award layo kur da ke Morocco. Bate ke best top scorer layo kur da Ibrahim Dias. Pada ke best goalkeeper layak kurda ubono. Parlok sa komen lada pisau tenat pat pisau tenat rukum ju. Ingin sekenduk away pat ke video kulai sibun.